Hai, Assalamualaikum. Menu kita hari ini sambal udang. So, bahan-bahan kita ada cili kisar, asam jawa, bawang besar dan sedikit belacan. Jadi, kita boleh kisarkan semua bahan-bahan tadi. Kita tumis. Kita kacau-kacau sikit. Kita tumis sehingga pecah minyak ya. Masukkan gula. Kacau bagi rata. Masukkan air asam jawa. Kacau-kacau lagi. Kita masukkan sedikit bahan perasa dan sedikit garam. Nampak tu? Barulah kita masukkan udang kita yang telah dikopek. Kita tak buang ekor. Ekor kita tinggalkan dan kepala pun kita tinggalkan. Last sekali masukkanlah sedikit bawang bagi cantik-cantik sikit. Okay, biarkan udang tu betul-betul masak sampai dia keluar air udang tu yang buat udang sambal tu manis. Kemudian siap. Rupa tak ada, rasa ada.